kuva tariki ya 14 Gashantare kugeza tariki ya 15 Gashantare umwaka wa 2026 i Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia habaye inama ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yagarutse ku bibazo byugarije uyu mugabane wa Afurika birimo ibya politike, iby'ubukungu, umuco n'imibereho y'abanyafurika. Iyi nama ikaba yarabereyemo n'umuhango w'ihererekanya bubasha hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida João Lourenço w'igihugu cya Angola ucyuye igihe. Uburundi bwiteguye gute gutanga umusanzu wo guhagarika iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, nubwo Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje agahenge abaturage ba Uvira Mwenga muri komine Minembwe muri teritwari ya Fizi barimo barataka ibitero by'umusubirizo bya drone bimaze iminsi biri kwibasira ibi bice batuyemo. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemeje ko kigenzura agace ka Pwezero n'ibindi bice bihakikije, nubwo hari amakuru avuga ko ako gace kigaruriwe na Twirwaneho igize ihuriro AFC M23. Ubuyobozi bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burasaba abaturage gukomeza kuba maso no gukomeza kwirinda ibihuha. Ku rundi ruhande, hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara ikaba ikomeje gufata indi ntera, aho M23 ubo bavuga ko ako gahenge Angola isaba kuva tariki ya 18 Gashantare kuva ku isaha y'isa sita ngo ntako bazi kuko batigeze batumirwa muri iyi nama. Perezida João Lourenço w'igihugu cya Angola yahamagayemo abayobozi barimo Perezida Olusegun Obasanjo we Perezida wa Nigeria, ndetse na Perezida wa Togo Faure Nyasimbe, ndetse na Perezida Felix Tshisekedi uyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bati ibyo ntabyo tuzi, nta nibyo twanashira mu bikorwa kuko ntitwigeze tubimenyeshwa. Ibyo tuzi ni ibya Doha, ibyo tuzi ni ibya Washington, naho ibyo bindi bya Angola byo ntabyo tuzi kuko nta butumire twabonye. Ni mu gihe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko Ubufaransa bwamaze kuba bwohereza ingabo hano muri Kisangani, n'ubu ngubu zikaba zatangiye imyiteguro yo kuba azajya ku rugamba gufasha igisirikare cya FARDC kurwanya umutwe wa M23. Yewe biravugwa ko ingabo za Afurika y'Epfo nazo zigiye kuza. Yewe biravugwa ko ingabo za Amerika nazo zigiye kuza. Katari yamaze kuba isinya amasezerano y'ubufatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ubukungu. Ese iyi ntambara yaba igiye kurangira hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se intambara nibwo iri kuba mbisi? Intambara ni umugozi rwabuze gica. Ngusabe gukora subscribe, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu update y'amakuru ya politike na diplomasi hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ntatinze rero reka duhere kuri iyi nkuru, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yaganiraga n'ikinyamakuru ubwo iyi nama yasozwaga ku mugaragaro. Yabaga ku nshuro ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Yagarutse ku bukungu, ku bibazo by'ubukungu byugarije uyu mugabane wa Afurika, ibya politike, umuco n'imibereho y'abanyafurika. Uburundi haribazwa icyo bugiye gukora muri iyi ntambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburundi bwiteguye gute mu gutanga umusanzu wo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Hasozwa inama ya 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yagarutse ku bibazo byugarije uyu mugabane wa Afurika, harimo ibibazo bya politike, iby'ubukungu, umuco n'imibereho y'abanyafurika. Mu kiganiro n'itangazamakuru gisoza inama rusange y'ubumwe bwa Afurika, Perezida mushya w'uyu muryango w'ibihugu yavuze ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari ikibazo kidushishikaje cyane. Ndayishimiye Evariste, Perezida w'igihugu cy'u Burundi, yafashe
uyu mwanya w'umukuru w'ubumwe bwa Afurika mu gihe cy'umwaka umwe, mu gihe uyu mugabane havugwa intambara muri Sudani y'Epfo, mu karere ka Saheli, muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'igihugu cye ziri mu mirwano, aho zagiye gutanga umusada ukomeye cyane ku ngabo za FARDC, ingabo za leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye yunzemo ko Uburundi bwiteguye gutanga umusanzu wabwo mu guhagarika intambara no gutanga imbaraga mu gushaka amahoro ya Afurika. Ingabo z'Uburundi ziri muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho zagiye gufatanya n'iza leta ya Kinshasa kurwanya umutwe wa M23. Ni intambara ikomeje kuvugwa mu misozi miremire ya za Fizi hafi ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ndayishimiye Evariste, perezida w'igihugu cy'u Burundi, yabajijwe ingamba afite zo gukemura ikibazo cy'iyi ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gusubiza kwe yagize ati ni ikibazo kidushishikaje cyane. Yakomeje asobanura ko hari icyizere kuko hari ubushake bw'ibiganiro hagati y'abahanganye. Ati iyi ntambara irimo ibice bibiri. Igice cya mbere, amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma igice cya kabiri, Kongo ifitanye ibibazo n'imitwe yitwaje intwaro y'abakongomani ikorera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki rero ni ikibazo kidushishikaje kandi ikigomba kuvugutirwa umuti mu gihe cyose mfite izi nshingano, mu gihe kingana n'umwaka. Ni mu gihe bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye abasirikari be bakomeje koherezwa ku rugamba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yewe amakuru atugeraho akaba avuga ko Angola yemeye ko igiye kohereza ingabo zayo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufasha iyi FARDC. Ingabo z'u Burundi nazo zikaba zikomeje koherezwa ku bwinshi hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'Ubufaransa nazo zikaba zaramaze kugera Kisangani, aho zamaze no kwitegura ubu ngubu barimo kwisuganya berekeza ku rugamba. Ikindi, Amerika nayo ikaba yamaze kuba itangaza ko igiye kohereza ingabo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba gufasha leta ya Kongo kurwanya uyu mutwe wa M23 cyangwa se guhangana na M23 ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze iki? Bivuze ko M23 yaba irimo guhangana n'abasirikari cyangwa se n'imitwe igera ku 9 igize abasirikari bagiye batandukanye ifasha iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho harimo Afurika y'Epfo, igisirikare cya Afurika y'Epfo, hakaza igisirikare cya FARDC nyirizina, hakaza FDLR, hakaza FDNB igisirikare cy'u Burundi, hakaza igisirikare cya Tanzania, hakaza abacancuro, urabibuka abantu ba Blackwater bayobowe na Eric Dini Prince, hakaza ingabo z'Abafaransa, hakaza ingabo za Angola, hakaza ingabo za Wazalendo yibumbiyemo iriya mitwe ya Mayimayi n'indi mitwe byose bafatanya mu kurwanya uyu mutwe wa M23 bafatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo n'indi mitwe yose cyangwa se n'ikindi gisirikare cyose, harimo n'abasirikare b'Ababiligi, abo nabo bafatanya na leta ya Kongo mu kurwanya uyu mutwe wa M23. Iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarangira gute? Iyi ntambara ikomeje gufata indi ntera, aho kugira ngo irangire ahubwo igakomeza gufata indi ntera, izarangira gute? Nubwo perezida wa Kinshasa, Perezida Felix Tshisekedi, yatangaje ko yemeye agahenge abaturage batuye Uvira, Mwenga muri komine Minembwe muri teritwari ya Fizi barimo barataka ibitero by'amadrone bikomeje kubagabwaho umusubirizo amanywa nijoro, kandi ibyo bidrone
izo drone zikoherezwa mu bice bituwe n'abaturage, birimo kwibasira ibice bituwe n'abaturage. Imiryango mpuzamahanga irebera abaturage z'inzirakarengane, abagore, abana barazira iki bo mu bwoko bw'abanyamurenge? Ese niba M23 ariyo ihanganye na leta, kuki leta igira gutya igatera ibisasu cyangwa se ikohereza aya madrone mu bice bituwe n'abaturage? Ku rundi ruhande, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyemeje ko kigenzura agace ka Point Zero n'ibindi bice bihakikije, nubwo hari amakuru avuga ko Twirwaneho igize coalition ya AFC M23 aribo bahagenzura, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyaje kuba kinyomoza aya makuru. Ubuyobozi bw'igisirikare cya leta barasaba abaturage gukomeza kuba maso kandi bakirinda ibihuha. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wungirije w'agateganyo w'ibikorwa bya gisirikare bya Sukola 2 cyangwa se Sukola 2 cyangwa se Sukola 2 muri Kivu y'Amajyepfo, akaba yitwa Colonel Apoko Bangara Michel. Yakomeje ashimangira ko FARDC yiyemeje gukomeza ibikorwa kugeza igihe ubuyobozi bwa leta buzasubizwa mu turere twashegeshwe n'intambara. Amaherezo y'iyi ntambara azaba yahe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ku ruhande rwa M23 bo bamaganye icyemezo cyangwa se ubusabe bwa Angola yasabye ko impande zombi zihanganye zigomba kubahiriza agahenge kuva ku itariki ya 18 Gashyantare 2026 kuva ku isaha y'isa sita. Bati ibyo ngibyo ntabyo tuzi, ntabwo twigeze tubona ubutumire budutumira muri iyo nama. Ni inama yabaye kuva tariki ya 10 Gashyantare kugeza tariki ya 12 Gashyantare i Rwanda muri Angola ku butumire bwa Perezida João Lourenço, aho yatumiye abayobozi b'ibihugu nk'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Perezida Felix Tshisekedi yariyo, hariyo l'ancien perezida wa Nigeria ni Olusegun Obasanjo, akaba n'umuhuza w'uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se n'umuhuza muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 cyangwa se amakimbirane ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakaza na Perezida wa Togo Faure Nyasimbe, ariwe wari umujyanama ukomeye cyane mu kibazo cy'amakimbirane hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se intambara hagati ya M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati twebwe ntabwo twigeze dutumirwa, nta butumire twabonye budutumira muri iyo nama, ibyabereyemo ntitubizi, imyanzuro yafatiwemo ntituyizi, ni nayo mpamvu ubwo busabe bwa Angola ntacyo butubwiye, ntabwo tubuhaye agaciro. Ibyo ngibyo ntabwo bitureba, twebwe ibyo tuzi ibiganiro by'Idoha, tukamenya n'amasezerano ya Washington. Ibyo bindi bya Angola ntabyo tuzi. Bivuze ngo ku ruhande rwa M23 ibyo gushira mu bikorwa agahenge kasabwe na Angola ntibibareba. Ni mu gihe ku itariki 8 Gashyantare 2026 Cyanzu cyangwa se mu gace ka Cyanzu, urabyibuka General Sultani Emmanuel Makenga ubwo yarimo yinjiza mu gisirikare cya ARC abasirikari bagera ku 2453 bashyashya, abakomando bashyashya binjirijwe mu gisirikare bagomba kuza guhangana n'iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabo bafatanya bose wumvise nakubwiye bageze ku mitwe igeze ku 9 cyangwa se ku bisirikari bigera ku 9. Aba basirikari bakaba baramaze gutozwa, aba basirikari bakaba barahawe indangagaciro zigomba kubaranga ku rugamba mu kubohora izi nzirakarengane z'abanyamurenge zikomeza kugabwaho ibitero umusubirizo umunsi ku munsi, amanywa n'ijoro. Ikindi, ubuyobozi bwa M23 batangaza ko batazigera na rimwe bicara
batazigera na rimwe batuza, bagomba kuzaruhuka ngo ari uko bageze Kinshasa, bakabohora izi mfungwa ziri hano i Kinshasa zifunzwe zizira ubusa. Ni mu gihe hamaze iminsi ari gutangazwa ko bamaze iminsi bari kwicwa na korera kubera umwanda uvugwa muri iyi gereza ya Kisangani, muri iyi gereza ya Kinshasa. Amaherezo y'iyi ntambara azaba yahe? Kuwa 14 Gashyantare 2026 Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Gashyantare 2026 yatangiye inshingano nshya zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU. Ni inshingano yasimbuyeho Perezida João Lourenço w'igihugu cya Angola wari umaze igihe kingana n'umwaka ayobora uyu muryango. Aba bombi bahererekanyije ububasha kuri uyu wa 14 Gashyantare 2026 mu nama ya 39 y'abakuru b'ibihugu bagize AU yabereye i Addis Ababa muri Ethiopia. Ni inama yibanze ku gushakira umuti ibibazo byugarije umugabane wa Afurika birimo ibura ry'amazi, isuku idahagije, amahoro n'umutekano ndetse no guhuza ubukungu bw'umugabane. Abakuru b'ibihugu biyemeje guhuza imbaraga mu rwego rwo kuzagera ku cyerekezo cya 60-63 cyangwa se 663 Afurika yihaye ngo ibe yaramaze kuba umugabane uteye imbere, udacitse intege kandi urangwa n'ubumwe. Mu gihe cy'umwaka umwe Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi agomba kumara ayobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Biteganyijwe ko agomba guhagarika intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuyobora gahunda za AU mu bijyanye na politike, iterambere na diplomasi. Uyu mugabo by'umwihariko abanyafurika bamutegereje kureba uko azitwara mu kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yohereje ingabo ze, na n'ubu aracyohereza izindi gufatanya na koalisiyo irwanya uyu mutwe wa M23. Ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye azabyitwara mate? Ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye azamenya uyu mugozi arawuca gute? Cyangwa se azegura atararangiza inshingano ze? Perezida Evariste Ndayishimiye isi yose imuhanze amaso. Hari n'akavideo kamaze iminsi kari gutrendinga, abantu bose batangariye uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu gihe kingana n'umwaka. Abenshi barimo gufotora, abenshi bafata amafoto bavuga bati uyu mugabo izi nshingano hawe azazirangiza cyangwa se azegura atarangije. Reka ngushimire nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikira ibiganiro byacu. Nyagasana akomeza kurinda. Bye bye.